Pemirsa pemargi Tawuragung Kesange Jakarta, Pinaka Edan Rahina Suci Nyepi Warsane Mangkin kemargiang Ring Pura Aditya Jaya Rawamangun. Tawuragung puniki wantah mototujon nyuciang buana alit miwah buana agung antuk nguatuang kerahayuan Ring Jagate. Umat Hindu sawawengkon Jabodetabek ngosokin Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta ring tanggal 21 Maret war sekali tali 3 likur. Upacara Taur Agung Kesange sani kemargiang wantah pinaka edan Rahina Suci Nyepi nemonin tanggal 21 Maret war sani mangkin ring pemargi krama ngelaksanayang catur berata penyepian. Taur Agung Kesange rumasuk upacara butayatnya sani maunteng ngualiang malih napi sani sampun katunas ring jakate oleh imanusia ring sajroning nagingin kauripan. Taur Agung taler pangupaya ngrakse tur ngelestariang pelemahan saha nyuciang buana alit miwah buana agung madasar ajantri hitakarana. Upacara Taur Agung Kesange warsane mangkin kapuput oleh ide pedanda Gede Panji Sogata saking Gria Lenteng Agung miwah ide pedanda istri buruan Lor saking Gria Halim. Ring pemargi upacara Taur Agung taler kerawin Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Upacara Taur Agung kapuput antuk ngemargiang pangubaktian sinarengan raris umat kaician tirta miwah beras caru. Tirta miwah beras inucap selantur nyani pacang kaanggen serana ring upacara mabu-bu ring jero suang-suang. Saking Jakarta, Juli Suarta Nguningayang.